si spomenuo da si već 5 godina u tim influencerskim vodama, da li si se možda zasitio malo tog načina života, snimanja za društvene mreže, koliko često sad objavljuješ? Pa evo sad nekako bih rekao da se baziram na Instagram većinom, nekako mi je to uvijek ozbiljnija i profesionalnija mreža i nekako stvarno i pazim što objavljujem i kako izgledam i stvarno onako ima tu svakakih detalja kojima se volim posvetiti. Svakako bih rekao da dolazi ta zasićenost. Kako sam stari i kako sad kreću neke ozbiljniji putevi, evo htio bi stvarno znači neki ozbiljniji posao, biti neki voditelj možda na nekoj televiziji ili nešto ovoga. Tako da nekako sad bi više htio malo uozbiljiti. Ja stalno čekam da se nešto novo desi, da se pokrene. Pokrenuo se taj TikTok, nije mi to sjelo nešto. Znaš, ono stalno nešto se kao događa, ali